Nyuma y'uko perezida Donald Trump atangaje ko intambara ari byo gitangira, yasezeranyije leta ya Iran umuriro ukomeye cyane kandi ayisezeranya kubangamira inyungu zose za Iran ziri mu karere. Ibi biravuga ko rero k'uyu munsi, kw'iki gicamunsi, leta ya Israel ifatanyije na leta zunze ubumwe za Amerika bamaze kwataka ibigega bibikwamo amavuta ya Iran iteye Iran. Bavuga ko ibi bigega ari naryo soko ryari ryagutse ry'Ubushinwa, kuko Ubushinwa bwafataga 80% by'amavuta yose ya Iran. Aho biravuga ko rero ibi bigega byamaze gusenywa ndetse n'imiyoboro yamaze kwangirika. Bikimara gukorwa rero, Iran yahise ikora action cyangwa se igikorwa kigamije gusubiza ibi bitero byagabweho, aho igisirikare cya Iranian Revolutionary Guard Corps cyatangaje ko cyamaze gusenya uruganda rwa Haifa muri Israel, ko cyahatatse ni mu bitero byacyo bikomeye cyane bya misile na drone byasenye uruganda rutunganya amavuta rwa Haifa ruri muri Israel. Ibi rero byakozwe mu rwego rwo kwihorera ku bitero byari byagabwe i Tehran ku bigega byayo bibikwamo amavuta muri Tehran. Nyuma kandi ntabwo ingamba zahise zirekeraho, kuko Iran yakomeje gahunda yayo yo kwihorera, aho yagabye ibitero bitandukanye mu karere ku birindiro bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse inavuga ko yagabye n'ibitero ku nshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije guhorera abategetsi cyangwa se abayobozi bakuru bahitanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi bitero, ndetse no gusubiza ibitero byahitanye abasirikare bakomeye muri Tehran. Ntabwo kandi byahagaze gusa, kuko Iran yafashe ingamba no mu gihugu imbere. Ingamba zafashwe mu gihugu imbere cya Iran nuko Iran yatangaje ko mu gihugu imbere yagabanije ikigero cyangwa se ingano ya essence yagurishwaga kuri buri muturage. Ingano ya essence umuturage yarageneye kugura ku munsi, iyo ngano ya essence yagabanijwe mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ibi bigega Israel na Amerika bamaze kwangiza. Ikindi, umuturage yasabwe kugabanya ingano ya essence yakoreshaga ku munsi. Abaturage bo muri Iran basabwe kugabanya essence bakoreshaga ku munsi kugira ngo babashe guhangana n'ingaruka z'ibi bitero Amerika na Israel bagabye kuri Iran. Ikindi kandi, mu gihugu imbere nanone hafashwe ingamba zitandukanye, aho essence yahagaritswe gutangwa by'igihe gitoya mu duce tumwe na tumwe dutandukanye tw'igihugu bitewe n'uko imiyoboro ya essence yamaze kwangirika. Ikindi, ibi bitero ku bigega bya essence byatumye Tehran huzura umwotsi mwinshi cyane n'umuriro udasanzwe, aho bavuga ko byateye ingaruka ku bidukikije ndetse bishobora no gutera ihumana ry'imvura, imvura ihumanye rain acid. Bivuga ko iyi mvura ishobora kuzagwa izajya igwa irimo acide ishobora guhumanya. Aha rero abaturage baburiwe kandi bagirwa inama z'icyo bagomba gukora, aho Amerika cyangwa se Iran ikomeje kwataka cyane byimazeyo igamije kwihorera, kuko iri gukora retaliation mu buryo budasanzwe. Aha rero iki ni igihombo gikomeye cyane kuri Iran, ndetse ni n'igihombo gikomeye cyane ku Bushinwa bwaguraga aya mavuta ya Iran ku kigereranyo cya 80% by'ibyo Ubushinwa bukoresha. Ahangaha nanone mu kanya turaza gusubira mu kiganiro, kuko yari flash report y'umugoroba, aho turi buze kurebera hamwe nanone ikintu gikomeye Iran irimo gutegura gishobora guteza ingaruka zikomeye ku rwego rw'isi, ndetse kigatuma ibiciro bya essence cyangwa se ibikomoka kuri peterole bizamuka ku rwego rutugezeho ku isi, ndetse bigateza n'ihungabana ry'ubukungu hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose. Murakoze cyane, njye mwaramukurikiye kuri The Pop Live TV, nitwa Basomingera. Stay tuned, remember to subscribe, share and give us a comment so that to know where we can be improving for you to follow us. Thank you so much.